basohotsemo tugahita tuzamuka hano hejuru. Urabona ko n'abafite amatungo yabo tugiye kureba view y'uyu mujyi uko imeze. Ni umujyi kuza kugera iriya. Aba bantu bose rero baba baje ngo ni igini kureba hano hantu, kureba umujyi. Ngira ngo urabona ko idarapo rya Norvège aho riri, muri kugira ngo urazibona ihene uko zimeze, uri kuzireba ihene rwose. Rero nk'uko mubibona tike zacu hano turi kuzisikana, buri muntu yinjira agenda. Turangije ziracyasikanwa. Hindura impapuro. Tugiye kwinjira. Reka tugende azisikane zirangire. Okay. So ahangaha rero nk'uko mubibona turi gukomeza kujya gufata kano ka modoka kagenda. Twebwe turicara. Kureba umujyi rero nguriya tuba turi kuzamuka ngo uwo. Aha rero twari tumaze gusohoka, abantu bose bahita basohokamo. Basohotsemo tugahita tuzamuka hano hejuru. Urabona ko n'abafite amatungo yabo bari kugenda nayo. Aho tugiye kureba view y'uyu mujyi uko imeze. Aha rero nk'uko bireba ngira ngo view ya Bergen yose ngo uri uyu mujyi uko umeze, ngira ngo urahareba. Guhera iriya ni umujyi kuza kugera iriya. Aba bantu bose rero baba baje kureba umujyi. Ngira ngo urabona ko idarapo rya Norvège aho riri, uri kubireba. Umujyi rero nk'uko bavuga yuko ukikijwe n'imisozi 7. Hari uyu musozi turiho bita Froyen, hari n'uriya bita Ulriken. Yose tuzagenda tuyibasobanurira imisozi, ariko reka nzuminge mbereke mu mujyi hasi. Ngira ngo murahareba uko hameze. Urabona ko abantu bose baba bishimye, bari gufata amavideo, bari gufata amashusho, nta kibazo bafite. Turaje dukomeze rero tugende tubereka n'ahandi mu mujyi uko nako hano haruguru muri Froyen uko hameze. Uyu mujyi rero nk'uko mubireba ni umujyi ukikijwe n'inyanja, cyangwa murabureba ubwato hariya hasi.
reka rero mbigize hano hepfo gatoya turebe kuri ibi birahure aho abantu baba bahagaze bari gufata amashusho. Aha rero urawureba umujyi uko umeze, urahareba kugeza hirya iriya hose, uriya hose ni umujyi wa Bergen ariko ureba. Rero nk'uko mubibona mumbwira ukuntu hano hantu muhabona, murahabona gute ku bantu bifuza kuza Bergen? Uyu ni wo mujyi wose kugenda, uriya n'umusozi wa mbere, n'uriya n'umusozi, ni imisozi 7 ikikije uyu mujyi. Murahabona mute? Turaje turakomeza. Hano hari amahoteli, ushaka kurya hariyo resitora, hariyo ibintu byinshi. Bendera ya Norvège niyo, ngira ngo murayireba. Abantu rero baba bishimye, ba mukerarugendo baje kuhasura. Turahuza gukomeza tugenda tubereka ibice bitandukanye by'ahangaha kugira ngo nawe urusheho kwirebera. Ubundi nahoraga mbajyana hariya gusa simbereke, ariko ngira ngo murahareba. Reka nzumingemo gake ahangaha, wenda ngira ngo sinzi nimba kuri kamera muri kuhareba. Rero hano murabona ko hari za butike, Floris to boutique. Aho ngaho ni ukuvuga ngo niho urebera utuntu twinshi dutandukanye two kugura. Nk'uko ureba hano kino gishushanyo kirasekeje, wagira ngo ni igini. Kureba hano hantu murakireba mute kino gishushanyo? Wici inyoni nta ukubita inyamaswa, birabujijwe. Umutekano hano ugomba kubahirizwa. Urabona ko ya mazu ari amazu ari hari ameze nk'ibyari, ari amazu bayararamo. Ayo ni amazu bararamo. Hanze mbereka inzu ushobora kuza ukararamo. Aha ni Natur Skole. Iyi ni inzu uraza ukaba wishyuye, ukajya hejuru, haba harimo icyumba cyo kuraramo, haba harimo amatara, buri kintu cyose. Ni inzu imeze nk'icyari. Ahangaha rero hari ihene, kugira ngo murazibona ko hano muri Norvège dufite ihene. Ihene dore ngizi ziba zituje, abantu nabo baba barazimenyereye ko bagira gute, bazifotora. Kugira ngo urazibona ihene uko zimeze, uko zireba. Ihene rwose abantu baba bazifataho bari kwifotozanya nazo, zarabimenyereye. Hano ihene urabona ko bazikoze nk'icy'uburambuzi, urazibona. Rero ihene hano nazo twebwe tuzibona ko nta gaciro, ariko hano urabona ko ziba zifite agaciro. Murabireba. So